First time that Lubos and Mirka eat a shrimp. Yeah, but Lubos is gone. I think he's preparing. Oh, he's getting washed. I can't believe that you never ate shrimps. I just can't believe that you never ate shrimp before. You never ate Maybe it? once. Oh, yeah. Ale są veľké. Tak oni ako narastú, také sú. Či náhodou ešte tam nemám niečo. Dobre, toto zahodíš. Hlavu zahodíš. zahodíš. Toto mám teraz jesť? A toto treba šupať, áno? Takto. Z opačnej strany sa to šupe. Tak znútra z toho. Oni sú otvorené, lebo ich o nich odlomíš tie nožičky a odšupuješ tie šupinky. Hej, odlomíš nožičky. No, jak ho mám odlomiť? It's lovely, Normálne isn't to it? vyštikneš nohy. It is so tasty. Môžem? Ja si to chcem. You have to do like... Ty si tu nebol, keď som to Mirke no, tak jak ide, vidíš, tak to prečte. Tak, výborné. Si na to prišiel, na ten video. Lebo čo vlastne oni spravili, že oni rozrezali chrbát, aby vybrali odtiaľ takú jednu vec. Oh, honey bun. Honey bun. No práve, že tie vôdole sú v tej hlave. Preto sa to... Honey bun, I'm reading her face. She doesn't like it. Maybe it's better. How do you like it? Ako ryba sa povie F alebo B? It's super, isn't it? Ryba. Keď povieš, že meče je lepšie. Tasty. D alebo F? I'm gonna take some too.